Igoti nene ria Embu ritafanite gikaro kia mwanya kuria Ekuirwo kuma njera-ini nene ya Embu magite na kanya ga gucira kugerera video ya imwe kwa imwe kuma njera-ini iyo guku nake mucirithania Florence Muchemi agithikiriria ari igoti-ini na baadaye uliweza kuhukumiwa maisha. Maciira ma Ekuirwo 17 nimo jaji Muchemi arathikiririe na gutuithania kuria Ekuirwo agite na kanya ga kwaraniria na gwitetera rio njera-ini kuri mucirithania uyu kugerera video ya imwe kwa imwe. Uliweza kukata rufaa lakini kesi yako iliweza kutupiliwa mbali. Mutaratara uyu wa guthikiriria maciira kugerera video cia imwe kwa imwe uhimbiritio ni igoti itemi-ini ria guteithiriria hari kunyihia muhatikano njera-ini iri ta njira ya kuhurana na gutamba kwa homa ya COVID-19. Kwa sababu ya ile shida iko ya ugonjwa, tumeonelea ni vizuri tufupishe, tutengeneze bodi yenu iwe nafuu kidogo. Kuna mtu ambaye ako na swali? Okay, Alexander, yes. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani. Shida?